Pa ti si već veliki dečko. Koliko godina imam, pogodite, 4, oblutak me zovu. Toliko novoga svakog dana učim ja, s vama podijeliti to želim. Svijet se sve veći mijenja svaki dan, s mamom i tatom kad odlazim van. Meni odrastanje ponekad teško je, veselo ipak je više. Oblutak me zovu, oblutak. To sam ja. Hajde, djeco, vrijeme je za priču. Da vidimo što se dogodilo kada je Oblutak imao samo 3 godine, a Ružica je bila sasvim mala. Priča se zove Oblutak ide u kupnju. Oblutak, vrijeme za ustajanje. Vani snježi, gle! Je! Napravit ću Snjegovića! Prvo se moraš odjenuti. No, gdje ti je pulover? Ali ja želim nositi ovo. Ako izađeš u kratkim hlačicama, bit će ti hladno kao Snjegoviću. Nema više pahuljica. Kupit ćemo ih kad odemo u trgovinu. Trebaju nam jaja jer pravimo kolač iznenađenja. Posebni kolač iznenađenja. Oblutak i Ružica oduvijek su voljeli mamine kolače iznenađenja. Pa nisu nikada točno znali kakvi će to biti kolači. Oblutak, vrijeme je za kupnju. Obuci kaput i čizme. Ali mama, ja se želim igrati sa svojim dinosaurom. Možeš se igrati poslije. Sada dođi, čekamo te. Oblutak je volio ići u kupnju, ali uvijek mu je trebalo mnogo vremena da se spremi, jer se volio i igrati. Oblutak, molim te uđi u auto. Da napravimo Snjegovića. Pa da znaš, baš bismo i mogli. Da, Snjegović. Ali ne sada. Sada moramo ići. Mama, želim se voziti kao Ružica. Dobro, ali požurimo ili nećemo stići napraviti tog Snjegovića. Ja hoću ovo. Oblutak, vrati ih. Pravimo kolač iznenađenja, sjećaš se? Ne trebaju nam još i keksi, dobro? Kakav će biti ovaj kolač iznenađenja? Ako ti kažem, više neće biti iznenađenje. Kada dođemo na blagajnu, molim te pripazi na Ružicu dok ja praznim košaru. Oblutak je mislio samo na one kekse, no zaboravio je gdje ih je točno vidio. Nije se ni snašao, a već je bio sasvim sam, izgubljen i preplašen. Mama! Mama! Gdje si? Mama! Što se dogodilo? Pobjegla si! Ne, Oblutak, ti si odlutao. Ali jako mi je drago što smo te pronašli. Idemo kući. Oblutak je bio još uznemiren, ali vrlo sretan što opet vidi mamu i Ružicu. Jako sam se prepao kad sam se izgubio, mamice. I ja sam se prepala, Zlato. Zato molim te, pazi da se opet ne izgubiš. A sada, primimo se posla i završimo kolač iznenađenja. Ali ja sam htio napraviti Snjegovića. Napravit ćemo Snjegovića, ali napravit ćemo ga ovdje, u kuhinji. Kolač iznenađenja, je! Oblutak i Ružica imali su pravo. Pogodili su kako im iznenađenje mama sprema. Mama, gledaj, to je pravi Snjegović. Brrr, onda mu je sigurno hladno. Dajmo mu šal.